Momela Fanatics here, and I'm your host, Limpo Moral. Momela Stadium is where I'm at. Petro Premiership clash, last game of the season for both sides. Kaizer Chiefs and TS Galaxy. Game as of two which has ended in a stalemate. 0-0 draw. Ngadla lana madoda. Dladla. Awuthi game uyibona njani? Hayi la. igame be right yona. Sure. Kodwa coach man hayi. Hayi man. Coach akenzeli kahle coach. Nguphi coach? Nguphi? Angesithi coach lesichashi. Lo muntu simchashile lo akayenzi into lesifunako nje. Ufunani nintuni? Akatshintshi ngesikhathi. Yeah. Uyambona umuntu angabe lo muntu lona ulele phansi. Hayi. Akachintshe. Sure. Uyabona nje njenga Da Silva. Yeah. Da Silva beka ngabe Da Silva umtshintshile. Sure. Uhleli ngaphandle na Batman. Batman ungenile wabaliphilisi. Straight. Yena liphilisi lapha ingculazi RV le. Sure. Mara uhlala naye ngaze hlala naye wonke malanga yinini. Sure. Uthi sawina nina ngazi bini. Yeah. Okay, Miguel wenzile amaphutha akhe mara namhlanje hayi walungisile back right. Yeah. Kwayona nebhadi. Yeah. Hayi bhadi khona baba. Asiloyiwe thina straight. Awuthi Mdladla lesizini lena ni happy ngalanhleli khona la lesizini la kuletafula leli kuyiphethe iPremiership duna yabo against United ntopela point eli1 namhlanje intela imbombela sasa point eli1 ni happy kunala ma point la oyi2 or do you believe ngabe niwathathe wonke oyi6 ma point akunendaba nekundwa vele idla 1 peanuts yeah wazawumangala ama peanuts wona ujamangalo khanye ama peanuts wagcwele so yeah la kanti siwina i-league nga short bucks yeah besiwina nga 1 not noma ungashaya 10 not yeah uwina nga 3 not kuyafana ama point ayelingana 3 point 1 point bawumangala yeah khona bawukhala yakutshela mina obani ulabo labantu bawina icup nyiple play bawina icup izona abakhona emakhaba celebrate play nduna yabona iKaizer Chiefs ifana neZTC yeah umuntu usindisiwe lomunye usoteza yona mara nabahleli uva abantu lo soteza ZTC uyahlaya bangene ukuhlanya iKaizer Chiefs noma ingadlali iSundowns nePirates but nenda bangahlala bangawina ikhabo bakhuluma iKaizer Chiefs abakhona kuba indaba zabo babodwa nduna iKaizer Chiefs angazi mina angazi yalo yabanye yenzani le uzayizonda uzuyithande kodwa ngiyakutshela mina dladla ngaphambi kwezingekele dladla bafana bakho lana namhla benikala yenza bekuthi ngakori last 2 games sola nkori nduna yami akunendaba akushoneka siloko baba anifuni kulaza striker or anifuni polisha lele nabo kumbe nithi kama njani asifuni iqeda amagoli next season magoli ayongena next season magoli ayabena next year kulomnyaka uzayo kathi ofaka amagoli manje vele besovalile ngoba asifuni lokukora yeah uzawubona sithi sicale sithi 3 not iPirates isaza kithi boss kayi 2 futhi iPirates isaza sayishaka o 3 sishaya o 3 jini sure net manje magoli ethu sure siwavalile asifuni kwaqeda sizawakhipha abamagoli yeah khuleka baba baba iKaizer Chiefs yababa inpelepele Chiefs net ibabila phasi Kosi khona ngisinalandi lo phansi lo la underground iKaizer Chiefs ibabila phasi so wena ungathi feel nangayazi kanti yona yababila phasi lo inamba 8 idini ngibangala mina wona abantu bahlala abantu wonke ma every year baya curve mara ngibona namunye mina wabo lo uthatha icup lapho curve la hayi man uze kude uthina siyathi sobuya ne award lapha thina dada moya kakhulu avila ngazi mina phela shabalala uze baba awutham baba phela Peterson India cabanga netba usuka bambize ngeligumbi abaswina le cup hayi wena dada ababulu ukukele dada futhi lo mfana tiwotayo Shabalala bambeke ku standby do you believe ku national team ngoba iqembu like AFCON lesive South Africa kumele ku standby or ngoba uva ngathi Bruce ngaba vele umfake inqobo vele akunendaba akangayi thina noma bangazonda bazonda lathiwa ngithe mina kuye bazazonda baze basithande thina 2010 iSouth Africa sidlalela iKaizer Chiefs bekuna khune kuna Shabalala kuna Letsonyane kuna Gaqa kuna Masilela iKaizer Chiefs yonke leya banganeli bangasiboki yaligcineni bathi abasifuna kunendaba thina masingahlali emakhaya vela asifikile abantwana thina bakhredi no December manje ngibonke dladla